زوو بە هەوارە برینداران ڤەدیچە درۆژەکێدا چارەسەرییا دەستپێکی ji heştê kesî re pêşkêş dike. Zozan ku him pizîşk û him çalikvana warê sivîl û xelka Kobanê ye. Li nexweşxaneyeke navçeyên Alos yên derdora girê spî kar dike. من هول بدركت دي مستوصفينا شولنا يعني البرينا برندارش مرتين عددنا خوش مدني تقريبا حشتية رؤية أمدي بينن برندار جهنا برندار مدني هنا فبدر كده كون بيجي مخط جبهة بيشينا يعني مثلا برنداري كنا كان درباس عين عيسى ببن تدير ريجرتية حلب خاندنا خاطر تدي حلب جي نقطة كدوي 11 ده نقطة مدينة تورة هنا خاطر ده عالم دابو فأمثال شوران ده أمداد كاتنا إسعافا فما خبرات خوش كراكرية إسعاف حربي دابونجي وحتى بيشي باشري أز ديسا دانزاري بيشي أز إسعاف حربي دابون ئەو لە نەخۆشخانەیە ڕادزێ و دبەرکار رە ئیمێلان ji rêxistinên welatên cîhanê re dişîne da ku bên alîkariya xelkê bikin. Di dema ku awareyên girê spî ji ber artêşa Tirkiya bêjî û war mabûn rêxistina Frîborma Rangers bersiva Zozan dide. Zozan dibe sedem ku alîkarî ji 10,000 kesî re bê pêşkêşkirin. تنسيق ورقها بو دوري 15 16 رو اثر اعصابي خوفهم انه هل يا ترى ويفض يعني نولد بيجاء المعجزات لا تحصل نولي معجزه كبو انه هل يا ترى وببالينا فالحمد لله بو طبعا ما بطاني هاني بو نسفنج هاني بو ايوان قوتيج 10,000 شخص را دبي نه حوالي ما تنا خنجي تشيانا فعن جد انه وقت يا خوش بو يعني ورقص بلندي وخوشترين Zozan ya ku roka navarasta ala Kurdistanê li ser laşê xwe neqişandiye û rengî heman alî li destê xwe gerandiye jiyana wê di navbera çareserkirina birîndaran û peywendîkirinê birêxistinên mafê mirovan dabeş bûye. Dema ku lingê keçek biçûk ji ber şer di vê nexweşxaneyê de jê dibe ew tûşî sedmê dibe û dipirse gelo wekî lingê min li min vegerîne. برایê wê yê biçûk bersiva wê dide û dibêje ez ê lingê te li te vegerînim. Zozan û hevalên xwe dema ku behsa vê bûyerê dikin dibêjin ew nexweştirîn bûyer di jiyana wan de bû. Vivian Fetah Rûda û gundewarê di navbera girê spî û Kobanê de.